Dizajniran za višenedeljna krstarenja preko dalekih mora do udaljenih obala i nazad, Lagun 78 je bez ikakve sumnje raskošan dom na vodi. Prva etaža počiva na ogromnom kokpitu i salonu sa šankom i kuhinjom koji putnicima omogućava pogled od 360 stepeni na pučinu zahvaljujući izduženim prozorskim panelima. Sprat niže pretočen je u splet luksuznih apartmana. Spustili smo se do master kabine u koji sve odiše visokim stilom i dobrom energijom. Ovde imamo master kabinu sa walk-in garderoberom i veoma komfornim i prostranim kupatilom kao i balkonom gde možete tik uz vodu sedeti uveče sa čašom vina. Sklad svetlih boja koje su u svakoj prostoriji osnova dizajnerskog poduhvata razbijene su finim koloritnim detaljima, hromiranim elementima i drvetom kao nezaobilaznom stavkom dok je kvalitet odabranih materijala neupitan. Masivni flybridge raspolaže prostorom koji može da ugosti sve vaše prijatelje. Ovo je flybridge sa upravljačkom stanicom kao treća spoljašnja regija, pored kokpita ispred i pozadi. Posjeduje prostor za sedenje i trpezariju. Da je bezbednost ovog objekta na prvom mestu, jasno je budući da svaki obris broda prati zaštitna ograda od neređajućeg čelika. Lagun plovila su, kažu, nastala iz čiste ljubavi i težnje ka slobodi, ka nesputanom životu vrednog življenja, a nama se čini da je ovaj model katamarana najlepša realizacija navedenih tvrdnji.